sizokwenza konke lokhu sikwenzayo. Net is just that ukuthi into yabalo mama isuke yazifisa. So yeah, sathi no akusingcono ukuthi nathi sizama ukuthi sithe something and then akusinguye kuphela uma ngosibhale baningi kakhulu. So yeah, and then sibhode ngapha entambeni uphuzisa ihlangothi lakama ngoba uyakhumbula ukuthi uma senze isite lakhe and then ke isite lakama yazi ukuthi njani ukuthi nikhulumele umuntu ongekho and then nizo ukuthi mhlambe yena ngamhlambe lokwesikwenza mhlambe na ukuthi asithi ukuthi mhlambe uyahluleka asithi ukuthi usihluleki ukwenza lokho. It's just that nathi sizinikele ngendlela esizinikele ngakhona masizwa isite labo mabaloku bachaza asithi ukuthi mawuhluleka or mhlambe kunengendlela obereka ngakhona sifuna ukuthi singayimoshi ngoba kwanje sizela ukuthi sizokunikeza and then ekugcine nawe sikuthole ngoba besingakhona ukuthola abantu abanye bafuna ukuzwa isite lakho ngoba nguwe ohlogomela aboma labo and then ngiyacabanga ukuthi nasingazwa isite lakama nawe sikhe sakufuna njengomakhelwane ukuthi uthini mhlambe ngayo yonke into yenzekalako mara before sikufaka cabanga ukuthi asithome kahle ehlangothini lakama mhlawumbe sizuma ukuthi mhlambe makhe safika la sathola isite likasisi la hlangabezana nodisi khona nentshitshi ingasi ukuthi kuyini kusesibuni ukuthi ukhamba la ezabantu ukhamba sezela abantu kunenkinga la manje bana benenkinga usesilodi uyabanenkinga ngakhona usesilodi sithanda ukuthi mhlambe sizosite lakho ukuthi usezophela kwakhalaza ngokuthi ezinye zezinto kakhulu ukuthi azifinyelele azithole esikhambelana nokudla kanye esikhambelana nokudla kanye nenkuni zokubasa and akusunguye yedwa kuphela ukudla okunjani iqalise ngapha sizama amafili ukudla okunjani ngoba mina abantwana bangebaholela emalanga 4,000 malanga engihola 4,200 imali engiholayo imali kamakajwana ngithenga ngayo ifalsi ngithatha ngolovana lapha ya balayisha udloko uzila into engiyilisileko ngakayithengi marasheni ngoba kunabantu abafika la bahlalela amarasheni la yabawashi ngathi ngcono ngwalisi nepaloni ngayilisiswa ukuthi abantu bafika la bayayigamula umakajwana lesikhathi abhizi bayayigamula umakajwana njengoba nje kumakajwana umakajwana unesikhathi angahlala phasi akasikini msinya bese bayazisikimela abantu bayazenzela manje kungaleyo ndlela ipaloni nelokajana ngisilisile mari insipha nanje ngangena ngendlela lapha nikhiphele zona zokuvasa nezogeza nemvasilina nentoni yamthengela konke yilo kanjani into ekavane ngimthenelo chukela angithengi iphakethe thengi umgodla nomkhulu nerayisi ngithenga irayisi enkulu nanje unayo irayisi enkulu ngiyithenga itiya ngithenga amaphakethe ayi2 wathi ngimthengele itiya ngimthengele itiye machaha ngimthengele ikofi ngiyazithenga ngereso ujwana ngimthengela 6 icarton elingakalebisi ngibuye ngithenga i4 liter yebisi ngibanikele into engiyikhiphileyo ama-tin staff ujwana yabona ama-tin staff ebusweni unama-tin staff ebusweni maye mdingesikhemisi ngiyokuthenga isihlahlisa ngimthengela sona neblomsbalo akhona ukugqobisa kusuka ama-tin staff angiwathenga bemanenge ngithenga amableke wamabhislari 3 lefesivele ngathenga linye ngiqedile ngoba ngihawukela lo mntwana unama-tin staff yabona ijefruit vane ngithenge ekulu and nayipheleleko ngathi mntu angitshele ijefruit nayiphelileko angitshele ngimthengele amathishi naka sesengendlini manenge khona wabe ngabe ngatshelwa nguye wathi gogo ungasawathengi manengi ngikhaya ngawayekela ngatshelwa nguye makajwana ikofi ngithenga le ikofi ye-50 rand ikofi engiyithengayo mina ngabe ngathi mina kuye angayiseli right through ikofi unesifuba ananje unesifuba makajwana unesifuba makajwana phela sikhumbula thina into wasichazisela zona sarikhoda phasa ngisho sikhumbula ukuthi akunanto yapho singakayiphathi wayikhuluma ekhambelana nomzini
ukuthi ngemzini lo ufuna kube njani, ufuna kube nedrada, ufuna kuvaleleke, ufuna kube nejojotanga. Angazi uyangizwana. So manje namhlanje sitholile iside likama ngisho. Nawe ungangifaka. Manje into ekade ngithi mina ngizakuthi ngikhuluma ngayo. Kathi mina ngifuna ukuthi muthi ke ngithole umuntu njoba nasenivelile nje ngoba bengifuna umuntu ukuthi ngilungise isikhathi ngoba kose ngithi uyishare imali liya. Uyishare ukuthi ukhona ukwenela indwezi. Ngibathengele i-braai pack 5 kg. Ngibathengele ivorce le 250. Ngibathengele amathambo 200 rand. Into ngibathengela zona. Banikele. Bese ngiyamtshela makajwana zachoda kuzangitshela. Ufika umholo angakezi kimi azokubaba isishela. Makajwana. Ufika umholo kimi angakezi azokubaba isishela. Ngoba akayi bomakhelana baba isishela. Nangu uzakile straight. Phelelwa yilo igezi uzakile. Utshela mina. Konke lokho ngiyakwenza. Manje into ekade ngiyibawa mina ngithe ngifuna ukuthi kubathana ngingathola ukuthi i-toilet yabo leya ngoba igcwele. Ene kade yaqhwala. Ngiyoke into engabe yenjini. Ijardeni ukuthi livalwe. Bengithi mina ngizaqoqotela imali kaJohana. Nginade ngithengiya ngerolo ngayinye. Uvale leli thuba. Ngoba abantu bangena lapha ya. Bazobakokodela ebusuku. Bathonya abantu bayasaba. So ngoba bakhelelana seka afile into zabe zincane. Isikhathi esidanyana. Itanka yona ke ngathi ngithi ngicabanga ukuyithenga. Ngicabanga ukuthi nongakavali lapha ya. Uyoyibeka. Bazoyeba abantu itanka leya. Akusizi nje nemthi ngithenginro. Nginikela botsotsi. Vele kusasa ngilile. Iharida nasayini. Ngiyimi ngibaholela. Uthomeni Baholela. Thomene kulala umadzela. Nikubona kubeka umadzela bomali makhe bathatha amakhati bakunikela. Nganikela bomali makhe. Umadzela konjule nini? Kambonyaka uphelile kolunye. Una 2 years pass. 2 years. Yeah. Wow. Manje ngisho la sithole iside labo kuphela. Njengoba nabo bakhamba bajamisa abantu endleleni. Ene phela akusimnandi umuntu makajamisa endleleni akutshele inkhalazo zakhe. Ake ngimuhle. Uyabona makajwala uyawenza ujamisa abantu endleleni batshele ukuthi uyalamba. Mina. Ujamise abantu. Ngijamisa mina. Khabuja wawa phela bathu abantu bayakhuluma phela. Mina ukuthi size sifike la sifike manje ujamisa bani wena ujamisa abantu na lamlelo ujamisa abantu na uma kajwana unjani iklinika we manager ngesikhathi ngathi nengcono ngathi kancane ingqondo kama kajwana isalele ingqondo yakhe isalele uma kajwana uyakhuluma uyalibala uyabona lokho unako ingqondo yakhe isalele uma kajwana akufuna umthathe kwese uthi umthathe njengomuntu odisable uma kajwana engqondweni uyabona umuntu umthathe njalo but wenzani we attend clinic zange akayi-attend vele kwakade akayi-attend zange vele zange akabe nekhaya manje phela kuzoba nenkinga ukuthi kose attend iklinika umuntu oso bakwazi ukumbona bakwazi ukumqala ukuthi unjani yokose uthi baseklinika mdingi base boyi-2